Moj srpsko nije tako dobro uopšte, nije loše, ali nije tako dobro. Hvala lepo, volim vas puno, hvala Bogu za sve. I want to first of all thank you all for coming tonight. Najprej bi se vam vsem rad zahvalil, da ste nocoj prišli. And it's so exciting to see so many people here. Z navdušenjem gledam vse te ljudi tukaj. You know, when I go around the world, Veste, ko potujem po svetu, all I do is just bring a message. vse, kar počnem, je, da nosim sporočilo. I'm not a superhero, Jaz nisem noben superheroj, and maybe my story is inspiring to you, mogoče vas moja zgodba navdihuje, but our aim here today is to inspire you to find your greater purpose in your life. ampak naš cilj v tem večeru je, da sami najdete večji namen za svoje življenje. And I don't know who you are, Ne poznam vas, I don't know what you're going through, ne vem, skozi kaj greste v življenju, but I hope that this encourages a good attitude in life. ampak upam, da vas bo to ohrabrilo, da boste imeli dobro držo v življenju And a faith in God. in vero v Boga. This is my first time to Slovenia, Prvič sem v Sloveniji, but this is not my last. ampak zagotovo ne zadnjič. Ako Bog da. I personally didn't believe that it would be as big as it has been this week, about 16,000 people. Osebno nisem verjel, da bo nastala tako velika stvar, približno 16,000 ljudi In 5 cities, v 5 različnih I mestih. think maybe 30 interviews. Imel sem verjetno okrog 30 I intervjujev. want to thank the media of Slovenia for being so kind to me. Rad bi se zahvalil vsem medijem tukaj v Sloveniji, I ker ste bili, love you, media of Slovenia. ker ste bili tako prijazni do mene. Zelo rad vas imam, mediji v Sloveniji. It's refreshing when a positive message is shown on media. Zelo osvežujoče je, kadar je pozitiven prikaz v medijih. And it's great to keep positive. In čudovito je ostati pozitiven. But sometimes it's hard. Ampak včasih je to težko.